Matijonga ciklo ni phai ingko rahiniar ni nijang longri karbila meramaya hinpen pherang kya mai phaponsi ingdeng hini nijang longri mai karbila meramai krungsaya mai kibi ponjia phan arni kepang dakpon nijang longri karbila meramaya hinpen phelangpi mate kheroni tiso hemakula dalong pherang kya mai kangnipon bangso maya long nijang longri karbila meramaya mai phu sar im bea hinpen kapang dakpon ke lapu henlo ingdeng hini nijang karbila meramai krungsaya mai ke paman ponji lake langthat phelangpi mate kheronia longsi padupon pupusi thanpon itu meramai nijang karbi longri mai batahini afat ingdeng hini afat nikara se kami pi pedo poli afan itu kecima pon pedo lo jadi so apa tak itu suami pi pedo poli afan adim itu langthat kusi hot pon lo lapang ke pedo poli ni setame thang atau alkoi itu thongkep si dari si an non ke bangji alkoi ciklo niphai thomke pen thangthanga cheklo niphai isiar ni an kapaman ponja phan arni hot ponlo labang so maya long aka hello penta kewang ponja phan chisik chedang ponlo lapen labang so maya long alohi sarpoaman pen karbeng long autonomous council cm dr tuliram rong hanga phansi johang pon poputa than ponthu nile tum no make ketik meke kalilang same ka batha pon me tum puthot lahir besar tinggal di saya tu tiada rasa tunti po, hari saya po pernah penkot masih hari mas, sambil tu kemas mek dulu lagi lahir lo, je ada karbeng lo autonomous council CM, alang lihat si muapor penanya tahun pote alang lihat sambil itu lo sambil pilong alih saya po asal hang pergi hang lo, antara sambil ini tu karbeng lo pengangkatan, bisnat seriali punot, ada bisnat punot, pada full mekaloi punot, bahasa hasil ada pilong kamru punot. Alhaji sampai karbila meramai longria medo, alang tu pas sampai lepas tu mai pialong lambai tong ye pan YouTube tu diri je. Phelang pi pen mohon teron karbeng long live.